Murakaza neza kuri channel yacu Nyabugogo Film zinge muri kumva ni Vidox Rwanda. Uyu munsi ni umunsi w'akababaro cyane aho umukinnyi wa film uyu ni Sir Thomas Shani Kanori urupfu rw'ikirangirire rwababaje abantu benshi batandukanye harimo umukinnyi ukomeye w'amafilimi uzwi nka Jean-Claude Van Damme wapostinze yihanganisha abafana b'uyu mugabo ndetse n'umuryango we muri rusange yuko batakaje umuntu ukomeye cyane wagiye uhindura ibintu byinshi mu rwego rwa sinema. Uyu mugabo akaba yitabye Imana tariki 31 z'ukwa 10 2020. Uyu mugabo ni umukinnyi wamenyekanye muri filimi nka James Bond, akina muri Never Say Never Again, akina muri filimi bita The Rock, akina muri Dragon Heart, akina muri Finding Forrester, akina muri Indiana Jones and the Last Crusade, akina muri A Bridge Too Far, akina muri Highlander, akina muri Man Who Would Be the King, akina muri Marania ari nayo filimi yatangiyeho mu mwaka w'1964. Uyu mugabo akaba yababaje abantu benshi, yababaje abakinnyi bakina filimi benshi bagiye batandukanye, aho umukinnyi werekanye akababaro yagize gakomeye Jean-Claude Van Damme yihanganisha abafana bakunze uyu mugabo ndetse n'umuryango we muri rusange. Muri rusange abactors n'abactrices tukaba twababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo, nubwo bigaragara ko yari amaze gusaza kuko apfuye afite imyaka 90 y'amavuko. Uyu mugabo akaba apfuye afite umwana umwe n'umuvandimwe we umwe, umwana we ari we Jason Kanori, akagira n'umuvandimwe we bavukana bita Neil Kanori. Uyu mugabo wari nararibonye mu bijyanye no kuba yari umwagita ndetse akaba na producer. Ubusanzwe akaba yari yaratangiye kariya ye yo gukina filimi mu mwaka w'1954 kugeza mu mwaka w'1900 kugera mu mwaka w'2012. Urumva yuko yari umugabo udasanzwe kuko yagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yababaje abantu benshi bagiye batandukanye bafite aho bahuriye n'ibya filimi. Uyu mugabo yagiye abona ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, biri kuri internet, namwe mwagenda mukora research. Gusa nyine urumva ko apfuye afite imyaka 90. Urupfu rwe rukaba rwababaje abantu benshi bagiye batandukanye, arimo na Jean-Claude Van Damme washyize kuri page ye ya Facebook, ugiyeho wabibona agahinda kenshi ndetse n'amafoto ari kumwe n'uyu James Shani Kanori wamenyekanye cyane nko muri filimi y'ibihe byose nka James Bond, akina muri Dragon Heart, akina muri The Rock, akina muri Finding Forrester. Yagiye akina filimi nyinshi zigiye zitandukanye. Imana ikomeze imube hafi, agire iruhuko ridashira. Murakoze namwe mwaba mutari mwakanda subscribe mukande kuri channel yacu Nyabugogo Films kugira ngo muzajye mubona ayandi mavideo tugenda tubagezaho. Imana ibarinde.